I'm obsessed with you. Iako žena i cura to brale sam nejice. Znači, mogu non stop da to radim. Ljetni dan podne, mogu cijelu noć, mogu 6-7 sati, mogu opremiti po 5-6, nikakav problem. Mora biti bricava noga, ali da i... Svoje nešto. 3 days later. Neidentifikovani leteći oblici. Ali najekspozant izgleda letelica je duhovni deo nas Srba. Pa šta je ovo? Disko. Ujebote od ovoga može se rikri. Kakav melodi? Sidu leči, sidu. Sve isti ljudi, isti ljudi, pojahali su nas, razumiješ? Dosta mi je, brate, više. 1 week later. A kako ljudi ne znaju da je bila Tartarija pre 300 godina? Da je Srba bilo milijardu. Da su ti žohari od Nefila pobili 800 miliona Srba. Why am I feeling emotional about that? Because it's true. Što je 800 miliona ljudi? So, 800 miliona Srba. And if you need to cry right now, you cry. yeah. And, O čemu mi pričamo? You have been the amazing, light you're of the amazing. day. You are such a gift. You brought such light into the room. Thank you very much We appreciate for coming you. into this room today. Thank We you so love you. much. Thank you.